Nō reira, I rena nā te puni kōkiri hoki tētahi pūtea tautoko? Ai, hei tā te puni kōkiri he 200,000 tāra tā rātou tautoko I ngā kaupapa hei whakanui I tēnei rautau mo te kapa Māori. Heoi, tērā nō tētahi wero I whakatakotohia e te minita Māori a Peter Sharples ki mua I te aroaro o te NZRU, ara kia whai wāhi atu te kapa Māori ki roto I te whakataetai ipu o te ao, ka tū hei te tau 2010 mārima. Me ki he kōrero ohorere tērā ki te NZRU, te mutunga ke hei tā rātou, engari mō tērā, Scotty. Engari ka tautoko au I tērā wero ana, me uru rātou ki te whakataetai ipu o te ao. Huri atu ana ki te meke I rena, he pakanga nui kei te haere ake a te pōnei ki Wainganui te kai meke Māori nei a Shane Cameron. Rawa ko te kai tākoro riki o mua a John Hopoate. Ai, me whakate ihu raua tahi I runga I a raua ake take, he oi I te mutunga ake kia kotahi ana ke te toa. I poi piripi a te karere e whai haere ana I te uri orongo mai wahine, a nā mātou o te karere anake, ngā pikitia e whai ake nei. E whawhai ana a Shane Cameron mō tōna mana, kia hoki mai ia I te ao pō uri, kia puta ki te ao mārama. It means a lot, you know. I've got to stamp my authority back in the boxing scene, so I've got to make make a big impact. E ono marama a Cameron e whakaharatau ana, e whakapakari ana I tōna tinana. There's probably more pressure on this one than the last one, but you know, in my own mind, I've been feeling pretty good. You know, once I do the little things right, you know, it'll all come together. Ina te nui o tēnei tukinga. Whai muri mai te takanga ona I ngā ringaringa o David Tua I te rātou. Ka hinga te pau orongo mai wahine, ka patua te wairua. Engari ka kore rawa e ngaro te ngā kauhihiri, te wehi me te wana. I lost the last fight, but that certainly doesn't count me out. You know, I'm here for the long haul. You know, I've got plenty of years left ahead of me. Ko te kai tākaro riki toa o mua te huariri, toru te kaumā ono o na tau, kua whātau e whai ana I te taumata tau maharawa, te kaumā rua ana wikitoria, e whā ana hingatanga. Me whakate ihu a John Hopoate, kei takahia anō tōna mana, pērai ana whawhai whakamutu ngā erua. Heoi he tangata e hara I te tau hau ki ngā mahi tinihanga. 114 dead. Ko tahi rau te kaumā 4 kirokramu tōna taumaha. 105.4. Ko tahi rau mārima tō Shane Cameron. Aha kua te wehenga, kei te papa whakataitai te kōrero whakamutunga. I want to come out looking sharp and strong earlier on and get this fight out the way early as I can. Hei te pōnei katuki a Shane Cameron kia John Hopoate. Rai ki te rai, ki poi piripi. I rena pēhea nei te aro nui o te hapori o ahi trairia, poi piripi tonu ki tēnei whawhai. O me ki he tauhau te ingoa a Shane Cameron ki roto poi piripi, ingari ko ki te tātou mō Hopoate, tōna rongo nui mo te tākoro NRL mo ana mahi tinihanga rānei. Hoi anō ki au nei ko taku whakapai, me ka toitu ake a Shane Cameron I roto I tēnei whawhai, heoi ko te whakaaro nui pēa mā raua, me mate ururua, kei mate wheke, Scotty. Kia ora ina, I rena me pēnei noa ke te kōrero ka mau te wehi o e nā whakamārama katoa e hoa.